Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat innandeku kon kukis lalampah. Kukis intanobari andalan komburan puasa. Mulai kon mongo adik modeaga sampai kon buyanga. Kukis inta aka mokaan kon tobatu ambeda morasa tambah. Sedang oyuon intano buka. Gogio bimopur modewa insinanutannya. Sedang au no sambayang kong magarib pinepere ropolnya don tangkin sambayang isa. Simbibig do kadonai ganga puton endonai pamping korikudnya. Pengumuman bi ambi akan mau balas dendam iko lakinya. Tua komintan tonga bi pinopo andai kainaton naah. Puasa Ramadan tahun tanah ambe dak kodai tonpah. Rukadan mulai kom bibig bongoran mau dapat imata. Ma insyaallah mau kodik kita kon derajat takwa. Mudah-mudahan kon Idul Fitri nanti kita nu komintan ampunan pormani togi kuasa au indosa-dosa. Hari raya imo onggot pah. Dika patak selalu kasih popotoropin sopi napoltein mo mantega. Simba dia mororiga kasih inci lakinya. Ende amai nodet dono ponik indara tinggi asam urat mugula. Yo tau bi au ke inimu ure baainya. Ambe sedang tongak terion na tonto kon cucucah. Yo dia bitaru kiraan munya. Batai kai makoi molto tu mongorima. Sedang kai birman mai degak musinari mubi au kon mantos dua. Sambayang au paling utama. Mengaji ambil dak kodai tonpah. Puasa Ramadan sarpa putara pemuning gina. Sindiak kotawan au andeng tahun depan degak memedung kurpa. Insyaallah Idul Fitri modarit imoning gina. Selamat kita kon dunia, akhirat inmo bahagia. Tabek tangkin selamat. Hawe, ha iyo, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.